Yo, cut. Juta hauram Israel Khawvel tu Arab ram tena an hlo le tri em Khawvel in tluklok ena an set na apianga ne so tak maya an na te hlen suak theisel mai Israel do tu tena an hlo ruk chu Israel Secret Service MOSSAD Central Institute of Intelligence and Special Assignment ho te hi anni Israel ram kha ama kya adin phat atang khan avela Arab ram ho te nen anin hir ngau hal char ani kha chutianga then omram te nena buiran nei reng an ni awang chuan Prime Minister Ben-Gurion Khan Secret Service thatak mai kha tulin ashia tichuan zun sang kha zakwa somli pariat khan Secret Service Paul din tur order chu alo ti chuak ta ani ama chuan an thlat pol te nau neu chu an ni ve nge ya ma se chu ti taka mantlak an ni me ulo tichuan hean Secret Service tin thar hi hlom thuma an thena ama saber chu Bureau of Military Intelligence ania counter espionage lam an khoya apani na chu Political Department of Foreign Office ania Foreign Intelligence lam an khoi thunga tin pathum na chu sinbet antia security lam an khoi thung ani atira chuan an noi ve khop maya ma se training thale man ro changkang anu mo ti an re chuak ta thuaya ti chuan an Secret Service chu hlom khata kal turin September sang kha zakwa somnga pakhat khan anin din thale ta a MOSSAD chu alo piang ta ani MOSSAD director masaber chu Ruben Siloa ania tichuan British Intelligence le American CIA havin training an peta char maya jutapa thluak nge zong alo pui boka reilo te a espionage lampanga style thar British ho le American ho nen atanga anzir chu atangin le anma ni style lokopin an duang chuak tarup mai hetiang lama Khawvela manro tha le ral thom tha ber an le khoma anma ni man du dan milin an siam danglam hal zel bok tichuan reilo te chungin Israel chuan Khawvela Secret Service thaber pol le manro nei changkang ber pol chu anei ta der mai ani atir phat atangin antana kongrem chang de mai pahnih hi a oma chumi chu an zuan ngal chat mai ani apakhatna chuan chuda ho hi Khawvel hun sang an dar na sa a chung mun san a omten hena chuan ram hmanga ina le in u naw nen ru an han tu phota chumi chu rem changa hmangin ram san chung chang an sarung chung thei ngal maya apahni na chuan then omram te nena thubuai hlan buai nei neu reng an ni awangin englai ma a in thla dul na man a om lova chu chuan na satakin apui boka tin MOSSAD ho hian engman ruwa eng tik ma hi man an tim ngai lova in bum in tha in ruk bo ti vela harsat na engma an nei lo awangin chu chuan an tan chet ati ol sam em bok ani scientist tele kong engkima mi thiam ber an sor mi maya mapo an son chakhle ani Khawvel rampuma anin zar phara tin ramdang Secret Service ho nen an thok ho anga langsi in an thuruk an ruk chu sakareng boka an du huna an chok buai vak mai ani voi khat po French sarkar hena an rama terrorist an lut du cheu ti an hrila French sarkar ho buai phili lai takin an thuruk an ruk chu sak ngek mai ani India le Sri Lanka thlingin anin zar phar veka an che chhuwa ve to na po Khawvel makti khopin an che zel bok saka zuwa somruk khan Argentina a biru indopui pahni na laya zuta tam tak suat na ama phurtu German mi Adolf Eichmann chu na lutuk tak main Argentina sarkar hriat me levin an ro chuaka an public airport ngai atangin an hriat levin an thlo chhuwa pui zuya hemi chungchanga hian Argentina po alung oi lo hle ani kha Eichmann hi an mani du danin achung thu an rel saka sangkha zakwa somruk pahni khan an khai hluma arwang po phum levin an hala afa po an rampon chin tuipuya an pai ngat ani Israel chuan a nuclear reactor atan uranium tam tham deuh amamo ve tatat mai sangkha zakwa somruk pariat khan German long Seaberg chu uranium oxide barrel zanga somruk zet phurin an twep longchol na atanga Italy lampana akal chu
tuipuya abo ta mak maya reife nuwa chu long chu mingdang dai pu in aron lang vele hlol mai ma se a uranium phur te chu mu tur om to lova MOSSAD hola an ngoi maka ti chuan Israel chuan a reactor man tur uranium du khop chu ani ta khiau mai ani sangkha zakwa somruk pakwa Christmas ni takhan nallutukin Cherbourg Harbor atangin indolong panga le an lo tum to sa chu General de Gaulle an Israel hena aral thuam hrat a khap tak phut awangin an ru chuak le ta mi maya French sarkar po abar khai kher mai hian operation mingatan hian MOSSAD ho hian Noah's Ark ti in a ming an vu nge ngeya le ngai lavin indolong panga chu an nei le ta der mai ani sangkha zakwa somsari baru khan Arab terrorist te chuan Israel thlona chu ami chuang te nen hruai koin idi amina Khawvela dictator rong le mol ber mai ram Uganda a Entebbe a an tumpuya hemi truma MOSSAD special agents ten railo te chunga thlona le ami chuang te han chan chu adan phei kha chu tun thlenga Khawvela in chan chu na Ropui bera soi alatling hial ani ma se MOSSAD ho te hi an operation zongzonga an hlotlingin an che tharang bik kho chuang lova voi khat po operation Suzana anti Pharaoh US le British ho chen munna bomti po a Egypt le khothlang ram ho in mu thiam lo tir an tumna lama agent no pangte te experience nei vak lo ho an tir peka ahun athlen ma in agent pakhat ipte a apum a apuak pala an vain an man pha a pani phei chu khailum an ni ta nge nge ani tin Yom Kippur wara Egypt le Syria in an ron do tur an chet khalman lo le an lo shelok lo kha an mol phopui na sabok MOSSAD hi Khawvela intelligence agency thangchak ber le hloting ber pol ania an ramtana mi huai sen martar tam tak an cher chuaka hetiang din hmuna hlang tupoi mo ber ber te chu nahum atnoni sangka zakwa somret pahni kuma MOSSAD hette mer amit hetiang pol thalo tuk ni tura cher chuak tu te tin soime ho lo tur an spy turu lutuk Damascus sa an khai hlum tak ram phat san du lo tu eli kohen te ho kha an ni